Okay, nama saya Muhammad Ikhwan dan pasangan saya adalah Nur Zafira. Hola a todos, yo soy Muhammad Aizat Maizir. Nama saya Anizalina Mitazwa. jadi Jiwa Damansara. Tapi Alhamdulillah lah, lega sebab semua dah settle. Overall memang smooth lah. Habis on time, nikah pun on time, tak ada delay anything sangat. MC pun memang okey, pandai nak kawal everything. Dia punya suara pun okey, nice. Banyak experience dah lah. Good. Alhamdulillah sebab since kita buat nikah dan juga sanding, and also nikah dengan sanding tu dalam masa yang dekat-dekat kan. Petang nikah, malam sanding. So macam for us, kita orang takut a bit rushing. But Alhamdulillah semua berjalan dengan okay and everything, timing semua cun. Dan manager ni paling profesional sebab kalau tak tahu macam mana. Even tadi datang sampai tak tahu nak ke mana. Tak tahu nak buat apa. So sangat membantu lah. Remind kita kena buat apa, macam mana, apa next step. So very helpful. Any question dia tolong, bukan kita orang je, kita orang punya bridesmaid, family dia tolong juga. So it's very good thing lah. And grateful that you are disediakan like everything from manager, MC, semua kan. So macam sangat-sangat grateful lah. Very memudahkan dari side. Kita pun prepare tak banyak sangat, just like setakat tambah, vendor luar, apa-apa dan just cook. Diorang kata sedap. So macam like, lega, memang lega dengar. The reason I chose Jiwa is sebab I suka, they call it rustic. Macam rustic design ni semua kan. So I memang suka Jiwa because of all The vibe and the vibe semua kan. Kadang Flamin pun ada tema merah-merah semua ni ikut, memang 100% puas hati lah. Cantik. Kena dengan baju pink kita, tema pink kita, cantik. Masuk juga dengan kita punya dulang, hantaran semua, cantik lah. Sangat cantik. I would recommend. Of course, yeah. Sebab dia dah cukup almost everything. Almost everything. And still so unique sebab dia ada dua dalam. Konsep dia pun cantik. Sebab senang. Betul, Nah, like A to Z diorang dah memang membantu lah sebab kita orang dua kerja kan. So macam kalau nak fokus fully on preparation tu macam nice. Ya, betul. 4.9. Saya bagi 4.93. 10. 8. 8. Plus. Mudah kan? Kahwin je lah.